pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video ljudi moji. Danas, kao što vidite, malo ćemo skloniti samo. Ajde ovako. Danas, kao što vidite po naslovu videa, napokon stigla mi je nova stvar, kao što ste i mogli da vidite odmah sada, a to je web kamera. Znači, stigla mi je napokon web kamera, evo, dobio sam je čak prije za rođendan od mojih roditelja, tako da hvala mama i tata. Ljudi, prije jedna stvar, prije unboxinga toga, moram vam reći što sam danas kupio. A to je jedna stvar, znači idemo otvoriti. Kao što vidite, piše poljocentar, ne mogu. Ok, ne. Ok, piše poljocentar, znači ovo je žig od mog prakse, tako da. Šta se unutra nalazi? A nalazi se, jedna stvar, a to jest. Prvo ćemo izvaditi ju, zapravo nećemo izvaditi račun, koji je, ništa ne vidi. Tako da, račun ćemo staviti sa strane. Sljedeća stvar koja je glavna, a to jeste ono s čim ću ja da rastvaram svaki unboxing da radim. Vidite kako lijepo piše poljocentar. Tako da, evo, ovo ćemo lijepo stopirati. Tako, i stavit ćemo sa strane. Znači, dakle, to je jednostavno ova stvar. Znam je da je smiješno, da, ali ljudi moji, pošto je ovo zeleno, pošto je tipkovnica zelena, pošto je miš zelen, vidite, onda mora biti i ovo naravno zeleno. Evo ljudi moji, to je stvar, a to je skalper. S tim ćemo rastvarati kameru. Tako je, dobro ste me čuli i vidjeli, s tim ćemo rastvarati kameru. Eto, vidite, ovo je maksimum, znači ima tu zareze koliko se može zatvarati. Tako da, sad to stavimo za sad ovdje i idemo se baciti na glavnu stvar ovog videa, a to je ova stvar, a to je ultra wide kamera. Znači, to je Genius, kao što vidite, Genius. Full HD u 1080p rezoluciji, ali 30 fps, znači to je, kao što vidite tu dolje isto. Znači, 120 stupnjeva ima, znači ovako, 120 stupnjeva. Evo ovako ćemo staviti, znači 120 u širinu. Ima 2.0 MP valjda foto. Ima mikrofon i ima, što je jedina mana, jeste ova tu. Ima manual focus. A nema veze, kupljena je u vakuumu, kao što vidite. Tu je račun, tu je ovo sve. To ću naravno sakriti. Znači tu je garancija i sve. Tako da vidite, znači ide i na monitor, ide svugdje, znači lijepa kamera. Tako da, znači zove se Ultra Wide Angle ili Widecam F100, znači to je Genius F100 kamera, kao što vidite tu piše. Znači Full HD. Onda da vidimo dalje, kompatibilna s Windows 8, Linux i tim glupostima, tu ništa nema. Onda idemo se ovdje baciti, tu su specifikacije, znači ima, ja to malo povećam, znači ima, znači ima Full HD, znači 1920x1080p, odnosno 80, ima kabel 1,5 metara, onda ima manual focus, onda white balance, ima auto i manual, USB 2.0, znači podržava rezolucije 1920x1080, 1280x720 i na manje. Onda video rezolucije su 640x480 u 30 fps, 1280x720 u 30 fps i 1920x1080 u 30 fps. Tako da, ljudi moji, ovo je profesionalno, jako dobra kamera za početak. Tako da, sad ćemo moći raditi uskoro i onda i live stream Ome TV i tih gluposti. Ali da vidite minimum, odnosno minimum je recommended specifikacije. Znači, Intel 2.4 GHz ili AMD 512 MB RAM, what the fuck.
280 MB, megabajta hard drive space, internet connection i USB 2.0 port. Ja moram osloboditi 2.0 port, a to je, moram isključiti Logitech miš. Ovdje ćemo staviti USB, stavit ćemo ga. Tako da, idemo se mi baciti na unboxing, da ja tu ne duljim i ovo. Znači, kao što vidite, nije otvarana, znači ne mogu otvoriti kako god. Zato jer sam kupio svoju spravicu, ja vam otvoriti sad s njome. Da vidimo, šta reže, šta reže. Ok, iskreno, pitanje je u tome, kako se to, i ovdje vadi, ovdje se isto da reže. Mi ćemo i tu zrezati, koga fučka. Ko će da gleda kameru? Naravno, svi. Ali ko će gledati kutiju, to je niko. Tako da, idemo mi to rastvoriti samo, mada to valjda ima dispot ili kaj to ima, nema pojma, nebitno, nema se. Ajmo lagano otvorat. Sad smo otvorili ko, ne znam što, ko kolači na primjer. Ima ovo što mi se sviđa, ima ovo. Ok, sad ću ja vam malo smanjiti kameru, naravno da bolje vidite. Evo, vadimo lagano van kameru. Znači, zaboravio sam cijenu reći, cijena je kameri, ili sam rekao već nemam pojma više, znači cijena je kameri 289,90 kuna u vakuumu, znači dosta jeftino. Mislim, jeftino, iskreno vakuum nije jeftino, ali za onak, kak ja mislim kakva kamera bi trebalo biti. Koje je originalno pakiranje, vidite vi ovo, otvorim. Brale moj, vidi ovo, vidi kameru. Znači idemo mi uzeti, znači zaštićena je kamera, znači vidi se zaštićena je kamera i to dobro izolirana, a i mora biti, to je logično. Onda idemo zvaditi mi kameru, naravno i kabel, what the fuck, kako su to dva kabla, nema veze, stavit ćemo kameru sa strane da vidimo. Kutiji dobijemo naravno i uputstva, a to su Quick Guide, instalacija, to će meni trebati jer vjerojatno nemam pojma kako kameru staviti. Da vidimo, znači ima mikrofon ovdje, ima rotaciju, ok, može na laptop, monitor. Ste znali ljudi kako se ukopčava, ja nisam stvarno, ovo prvi put vidim. Šalim se naravno, koji će mi đavo to, ali kažem. Stavimo sad to sa strane, stavimo ovo sa strane i idemo se baciti na kameru. Znači, uz kameru dobijemo ovaj neki kabel, koji nemam pojma za što služi. Tako da, bomo vidjeli, ajmo mi to otvoriti da vidimo koliko je dugačak. Stavimo ovo sa strane. Ovo isto sa strane, nije pleten. Ok, kabel je dosta dugačak. Kabel je dugačak, jako, dosta dugo. Ajde stavit ćemo ga za sad sa strane. I idemo mi se baciti na predivnu kameru. Strah me dirat ću. Ne, ugrizt će me, ne. Ok. What the fuck. Znači dosta se ovdje, ovo malo glupo Genius složio, ali dobro, nema veze. Ok, ovako, isto stavimo se strane. Idemo se baciti mi na kameru. Pa sve mi pada u pičku materinu. Ok. To je ovo već vidim, ok. Scalper, više mi ne trebaš hvaliti što si došao kući. Ljudi moji, evo kamere, vidite vi ovo, koje je to presjavanje. Vidite vi ovo, kako brutalno je. Ovo je perfektno. Znači ovo će da bude na mom monitoru, ljudi moji. Ili tu na podu ovako. Budemo vidjeli. Ajmo da se mi bacimo na kabel. Kabel je 2.0. Da, 2.0. Ok, ajmo mi malo, onako kameru ste vidjeli kako izgleda. Znači, pišite mi dolje u komentarima kako se vama čini kamera. Je li lijepa, je li ružna, kako se čini. Ajde stavim moj, fokusiraj više to. A možda nećeš zbog ovog tu. Ajde stavit ćemo, isključit ćemo, vidimo kako će biti. Ja, bit će loše, ali dobro, nema veze. Znači vidite Full HD, vidite ovo, koje je to presjavanje. Ok, gotov je update Rockstar Gamesa, ok. Vidite vi ovo, ok ljudi, ajde idem staviti
to prikopčati da vidimo kako to izgleda. Evo ga ljudi, kamera je spojena, kako brutalno ljudi moji, evo sad će biti pravi live stream i gluposti i sve i svašta. Tako da, ljudi, evo ga, kamera lijepo radi, stvarno radi, fino, super, sve, njam njam. Tako da, ljudi moji, evo ga, kamera lijepo, znači, doslovce, znam, ovo je onak čudno, ali kako će to biti brutalno, aj. Mikrofon namjestno, kako će to da bude brutalno, ljudi moji. Ljudi moji, vi ne možete vjerovati koliko je to fora, i još ono, doslovce, ono, fokus je menom, znači to ja moram da radim, tako da ajmo to napraviti odmah. What the fuck? Ko je govno, shit. Ajde vidimo kako će da bude. Znači idemo sad prema lošem. Loše, okej. Vraćamo. Kako je najbolje, ovako? Je ovako možda najbolje? What the fuck, još bi opala mi kamera. Ljudi moji, eto, to bi bilo to. Ajde da završimo video na dvije strane. To je bilo to što se tiče ovog videa, ljudi moji. Ako ste mi uživali, obavezno bacite subscribe. Ne gledajte iza nered, tako da moram svoju sobu napraviti, ovo je ludnica, ali opet ne veze. Tako da hvala skalperu moj, što ću da se ukoljem sada. I to je to, nema više. Zezam se. To je to. Kamera radi, vidjeli ste, unboxing smo napravili i tako da ljudi, subscribe se na kanal za još bolje videe, još kvalitetniji, još bolje. Kako kamera ovdje lijepo stoji, da vi samo znate, au brate moj. Čak i još možda ovako bolje, ovako. I to namjerno tako, ovo je Njemačka, vidi se, Germani, mislim kurac se vidi. Ali dobro, nebitno, nema veze, tako da, eto ja sam to tu isprobao ili doslovce, nemam pojma di bi drugdje isprobao. Tako da, ovo je samo pregled, ovo nije ni snimanje, niti ništa. Tako da, eto, moram se još jedan malo to poštevati i to je to. Vidimo se u sljedećem videu sa kamerom. Tako da, adios.